41 lah. Competition number 42. Pai bak popek lagi ni channel ke jongi idon hang ni mentah po boher mong madan kur kalang hang ni mentah kanon ka autocross ka bala organize da ka Young Minds Association kumba nilai jing tip idon subunut ki players lani ki driver ki bawan si mentah ka ni ka autocross khamtam na ki ki jala kum ka jalan nagalan kum nilai jing tip but ka jing ong joki ki drivers bro kalong ka ni first time po report district but kalong interesting bhagan ka track kabalong challenging nam ta joki te kani kadnor ka kandan be haru arsngi kabon kul lasai lembah ka strawberry festival kabakin sedang lasai ke sini markin kul lasai ke sini te ka message jong ibaro ki driver kalong ba ya baro ki driver banyak kali haki highway kalong baki de ben kusiar om markin nya lumar ki kali banyada ina ki jing accident repair lara kira ki driver ki ba kwa ban show off heading skill ki jongki om ban ha ka national highway nri baki wan si menta ko mi hine ki even lani ki autocross ki ba jupulong nakapor sakapor Daga jingang nut pan kentiu ya ke kamrep strawberry hatem riboy ka kenhun ki samla ka thany boy rembong ke belatip kum kenhun Young Minds Association menta ka singi kelas sedang ban peniat cacat ya ke tamasa strawberry ya ke balapan long hamadan kur kalang lum dai kla boy rembong bat ban penkut lasai ke singi nalor ketika jingang nut ketika kenhun kelawan rakru ya ke khobor lamba jong ketika tamasa ke balabu benrap bat ke jing penia marek thong kali bagane kalong gerensan na kementa gitu ki baju sungu tenat banyak penherstet ya ki kali bat penisap nya kali da ki babun ki rukom penisap hak bagi nong nya kali ki badan ye ketika jing sungu tenat ki de banwan simbenta haki bakum ki ne ki rensan om banyak haki surok yat kali ki ba hateng kawan ki jingja ki besngosi bat ki jing sir pat jong ki pajba nong let nongwan ki bayat haki surok ba Shushu ki nong peniat 8 pauru bana lor ketigi jing temu ka kenhun Young Minds kan betengru ban penlong ni ki kam leis nei bat ya kepisah ke bami na ketika tamasa kumala jule ha ki por ki bladam ban nyirap ya ki long yeng long sem ki beduk ki bejenjar ha kene gesngi la sedang ya ketika jing penia merek kali da ke jing kawe lama ukongsan ketika sengi uba kitbok karluki udio sports secretary jong kaseng RBOF Eastern Zone ha ka jing don lang jong kinong ilam ke Young Minds uba lovar lengdo udio advisor uba is nehing udio president uba Richard lengdo udio secretary lembat kiwe kiri pokmat kathany Shushu ki nong ilam ke Young Minds ki 8 pauru baha kesengi penkut kata lasai kesengi ka ar pusantrik ubenail ber arjar arpulai kin don ru shibun ki jing penbernya na ki nong rawai bapau ke jela ki ban pen sengau tenat ya ke janmit ki bakentup kum ke kenhun tem colors one job soklen u DJ Wanshan u DJ D Brian bat kiwe da ke baban rap ru balakot bat lawer ki pajba bakinya poisha ketika tamasa kanang baga jing temu jong ke kenhun kan poisha ke thong
Ka jing tmu na kaliang ka jungi kum ka yong man perlong ya gani ka jing pen her kali mo namar kali kum si benta na benta ka awareness program ya ki kon sabla jo ni ka than ka jungi namar ngi ki bobon ha ki surok ha ki highway ha ki ni kitai ki kon sabla jungi teng teng kar komnya kali ka jungki kalalong siya bapalan de namar tong ta daw ngi perlong khnang ya gani ka jing pen her kali hang ne po madan rengkat bat kani ka asosian mo kibana kaleng jong kejela kiwan kalong ban komisi benta ba kitu ikon sabla ki jongi kiba nya kali kiba panheri kali ha ki surok highway kini kita ki accident kamut kini banwan siap kum gane ka benta cakane ka spot ban khnang ba kinyo ya ka experience ane kar kom ya nya kali hak ta kar kom ka ba don burom bat ka don akor ti kiba kwa ban panher kali kum bo mene kalong ba kin so bah banwan siapa kum kini ki lempung kiba ni organize. Itu ya kebamenta te kim dodon kiba kum kita ikateri te ki jelah kibawan kum notis bro kawai kali ya kim mentalun ke ngi smodon bok ru nakaliang jong ki lokal jongi nang niru ki don kumba sausan ngut kiba ya kim mentah ha kabai dei bat kanika aris kali. Itu sakawai pat kalong ba lasai kan ka final. Jong kanika spot na riskali. Te ka jing kentu ke jongi ki pai ba moi ki khon samla jong naga than bat jong ka jalai bro kawai bakin sobha banwan sakhi dar ki jong ki khmat ya kani ke jing ya panher kali bat ba kandon ru ka strawberry festival la shai ka singi ka ban la pelong na kaliang ka jongi ka yong man te kin don ru shibun ki artis ki ban ya shim mentah ka bay pot ya temirwai bat ki don ru ki stol na mentah ki strawberry bat ki jing ya jing bam tonrai kibana kaliang ka jongi na ni report han riboy ngila pankre na kamta jing pai ba kibanwan seknika show ka jongi la sai ka sit kumta ngi aware ya paro bapin sobha bani wan namar ba ka bami nang ni kalong ba ka jingkwa ka jongi kalong ban ya rap sembai na kamta kitu kiba don mensem ban rap uni story namar ba kumbolong menta sani ka than ka jongi story ulong ba ya yo bat bala ru bandi hagador bet kumta ngi aware ki pranang susnong bakin sobha ban yawan kanan ke jingong ke bawah ba inum de bat up anda ke barok ke labiang nin sastang henry nin stang ke barok ke kinlong ke bayat bet ke syukur na kita juga program ke bapak untuk sobat ini dekat dengan medan lah ni duduk presiden juga berbong circle yang tak dekat stenso di medan rekat ban ai ke jing pensyai CV bat tunjuru dengan ya senuk hilang na ke utak itu kam sports abok kejala ke jongi Kau ni bah kadika sin ke bentuk ina banya dan rangka ki kom di sport events. Jadi sih kita hal ini apa benda